米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天，萨利嘎嘎马波隆平安。达拉米感谢kita to pipafuli no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas ato maru sapasama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以路加siwa ko sapaw at sapang sa kamutat at tusir suasa o sa katayni no wawa no tamlaw i o mikirimay o mipaoripay to muraraway at tamlaw saan。 路加福音19章第10节说，人子来是要寻找和拯救迷失的人。萨利嘎嘎奥Saay ko sa takaraway maraay ko aro no tapang ji Yes Kristo at saay pikihar to pasles no mita. Mikirim jingda to masilayay siri, milipod jingda to rarimaay tamlaw. Mipaorip jingda to matafalay ito man tamlaw。 主耶稣基督并不是在遥远的天边，不关心我们的苦难，他寻找迷失的羊，陪伴软弱的人，拯救生命陷入黑暗的人。米德伦给他，我们同心祷告。Sila itay kawas. Away to ko jima mamafilo amipatang itakwanan yo saan ka ko matulor ko falujwa i. Nanay midiyaw amipasih ko to falujwa ako ko tatamanay ulah iso. Nahani mikapot kiso itakwanan saka sa itu kasitlay ko urib ako。 恩典的主，当我认为再也没有人可以帮助我时，愿你再一次用慈爱充满我，因为你与我同在，使我不再迷失。Pakai ni itatamanay ang anganutapang ji Yes Kristo mitolon。 Amen。 Nanay mapalumer no kawas kiso。 愿上帝祝福你，平安。